Srangslo Rajakor Agulini Manika Court Hall Nogo Klaijaknai, Tipra Mothani Student Organization, Tipra Indigenous Student Federation Town Committee, Kraksalo Kumluni MDC, Hostelo Kaisa Koktum Panda Dingai or Shaklai Mungrika, TISF ni Interest MDC Shodagor Koloi, Piaba, TISF Klaijakmani Yaglo, Tipra Student Federation, TISF ni Tinang Tamo Ungnai, Abunotuye, Gamangmo Klaijak Tabuk Hastini Shinai Nuknairok. Shikla motha, buri motha, shebuklaine rokni motha, kemamani yagulo, ketalke rungsrungne rokni motha, khanani bagai wansuk mungna harka Tipra mothani chairman Maharaja Pradit Kishore Dev Burma, Tipra mothani rungsrungnai mothani mungna rakha, Tipra Indigenous Student Federation, Tabuk Shakjora, Kaitam Subdivision Chongjaka, TISF ni in charge. Aba Hakino Srangsalo, Rajakor Agulini Manika Court Hall Nogo Klaijaknai, Tipra Mothani Student Organization, Tipra Indigenous Student Federation Town Committee, Kraksalo Kumlungni MDC Hostelo Kaisa Koktum Panda Ringai or Shaklai Mungrika, TISF ni Interest MDC Shodagor Koloi. Piaba INPT, TSF, TPF Kamawi Tangmani Haikeno de, Kamanani Fashing, Tipra Sharokni Rungstrungnai Motha TSF. Abunotuye TSF ni kecam ozama eba tabuni TSF ni tang ozama rokni thanibo malia mungsa srai firok mung haike TISF khajakmani yaglo Tripura Student Federation TSF ni thinang tamo ungnai abunotuye kemangmao klaijak tabuk hastini shinai nuknai rok belabel kana hambai joto press media phai manjak phene rono jobani chibaite khulumu yafaro tai joto luku jarnai tungnai rono ani khulumu tai hamjak mung yafaro tini jeng press meet Kaina nangka tahun ini bagi hinba bus kami 31 August 2022 ni salo TISF Tipra Indigenous Student Federation ni Agartala Unit Committee jeng khana thang tongo Manika Court Sharik Jorani Pasta PMO o jorao jeng Manika Court jara agulio college of poritonai University poritonai hoijoba graduate master degree khaijak jara interested tongnai rok chini o TISF Agartala Town Committee othoba Unit Committee khana thangthani jotonono ang kobong nargo jotonono phai manja phaina bagai ang nongthani ang kaisa ni saklaimung kobongmo thai hai sanai chini Rajbari Palace Compound ne Ungkluk Bukhak, Uttar Gate, North Gate, Manika Court, Swami Vivekananda Jeta Stable Ground Stable Ground ne just Ganono, Manika Court, o jagao jotono phai manja phai ke janai tai kaisa sanamu chugo bises khai chini Tiprasa je siklarok kuno organization by kerja kereta go piaba Tipralen hoitoba Greater Tipralen jobano srai ke ongkhorei sakthare joba khaina musugo chhatra andoloni bisingte oneno andoloni bisingte umhai khao musugoi tongnai umhai nationalist Tiprasa nijini dofani bagai samu khaina musunai omti hai sikla jobor tongkhai bornang tai welcome janabu chini TISF actor naharmu obongkha Greater Tipralen ni jobana tai bukara khainani boni bagai jengnayo tola store ni simi saka store it means grassroots level ni simi cherai khonai ni simi sikla jubo jara school o poritonai college o poritonai university poritonai omahai chini chhatra theke romoi chini okra jora pura puri jora jeng obna taibo andolon krak khaina bagai Greater Tipralen dakti no jeng central government hoite jeng nana bagai jeng o chhatra songtan TISF jeng songsaka obon ching nahan TISF ki শুধু Greater Tipralen no nahari simi de songsamani klaina ai bake je student rokno chuba chukhai কোনো problem rong khake help khani amoni bagi bude na chhatra songtan ni samungkha main guni vision tongo guni nahar mungkha jeto student ni je problem abono tui buskango narangnani government ni buskango pass khainani so government abono solution khaina bagai bono baidota khainani so chhatroni kubang problem dong जों नुगो
school ta go kabama school hamia hostel lok tongo boarding jeta hostel ajaga tongnani moto poribesingya tongkha hostel tongo phiaba maimui chamani charimani kaham kre toini sujug subida kre khata kolom boy light omai onek kisu no bial tongo lama kre omai school thangna bagai lama kre omai kabama bial tongo cheroni omai rono tui to chini andolon tongnai no phiaba obana kari bo chini mol uddesho mol andolon kha Greater Tipraland or Greater Tipraland Shalmuno Taibu Karak Hanebagido, Chini or TIS. Otang Sani Katashingo, Jedats and Chini Cordobo, Kaite Valley of the Clanino, Andolon Planet, Andolon Bishing Tiro, Gonotontro Desho, Andolon Kayake Musamalakari, Choba Kainanano, or how Katantona, Choba Makane, Kazi, India Acton rule Nukasum, Gonotontro, or Gonotontro Ruluka, Jekuno. Nini facilities nana ka andolon makayo andolon bihitiro jeng mabman so chini TIS taksu jora mai school lok to visit khayo ko fiaba jeng chini committee protector sub division of khana bagai jeng chaidoli tongo jahate jeng dakri kheno je chini chhatroni samasya no jeng boroni khani boroni loge thangai boroni loge krungai boroni samasya no jeng समाधान khene bagai chaitungna bagai jeng taibu krakhe pasai manate han bagai jeng tabuk sub division wise jeng tur khai tongo jeng bereli tongo naitui tongo sabo TISM ni bagai belai kheno TISM ni bagai sakthanai sabo TISM no taibu krakhe tisai manai omai jeng leadership naitui tongo and bises kai jeng thangnai salini bisingo no jeng tinta sub division ni jeng in charge jeng chongkha puila jeng korbuk sub division ni jeng in charge chongkha Boniagulo Amarpur sub division ni jeng in charge chongkha and Boniagulo jeng Gondasara ni bahino jeng khoroba khai jeng in charge chongkha and bises kai Amarpur college tai Gondasara college ni bahino jeng in charge chongkha TISF ki sudo Tripura simda unit khaja katai kubun phatar haste oro Tripuran borok pori tongai rok tongo Shillong Guwahati Delhi abo hero borong ar boda unit namda na TISF just recently chini bubagra announce kya boni bagai jeng amusuk haksalo thangmaya ko amusuk wansugi meya ko first of all chini Tripura bisingo no chini protector sub division level jeng chini committee khamani yagulo and chini state Tripura ni je chini committee tongnai je committee state committee jeng abo jeta central committee or central committee ro khamani yagulo no jeng tere jeng father how je chini sikala rok chini Triparasa kungthai bara rok indigenous rok je college rok poriwi je pialang tongmani borni loge jeng krenai ta haste to kabangma to student wings tong jeman SFI TYF gangkai TSF di issue hai borong ni bai nong neo je TISF bu hai phel lai mong to phelang mong kaisa no abongka political wings jeta politically joto political party ni no kaisa sator songoton tongo SFI TSU abongka CPIM ni NSUI abo Congress ni BJP ni ABPP omai ke jeng thangnayo IPFT ni bahin nuka atisha ni so abo Tripura mothani bohino chini party ni bohino kaisa independent ya kaisa full fledged kaisa party by grungjak chini kaisa chhatro সংগঠন tongna nang hini no chino TISF songsa samai Khumulung nishmi Prabir ni kokthum chini khorang